Bismillahirrahmanirrahim deb başlaylı. Tuğanlar assalamu alaikum. Жалал Тобыласы, Молкен районунан туғандар. Ауыма келіп қалдым. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Тайсыз барсыз ба? Барбыз. Қандай? Ат сүйүүчүлөр. Мына силерге жаңы өспүрүм тарткызып чыгарып атам. Болды. Қанша бар ава бүгін? Арзан эле биз алыгы көп акчаны каалабайбыз. Элдер аз кыйналып атат. Қанша ат бар? 2 ат бар. 2 ат бар, а? Ооба. Болды, биринчи ушу өспүрүм, а? Өспүрүм. Басқанына Кунан азыр. көңүл бурула туғандар. Жазга кунан болду го бул. Болды, кайта бериң, ака. Немеси атадеги каяктан эми муну, ава? Атадеги Абакандан келди. Заказ менен. Куда кааласа жакшы. Былтыр келди эле. Жеңил, бала чака жоош. Басыгы, жүрөктөрү жакшы. Таколоктарга аралатып салып көрдүк. Жакшы. Кунандыра салып жүрдүңөр? Кунанда кичине аралатып 5-6 атка салып көрөбүз да биз. Жүрөгүн текшеребиз, үйрөтөбүз. Болду, бир тишин көрсөтөлү чоба, бир тактаңчы. Бир тишин көрсөтүп кое берели мына. Канча немелерге. Астымы деле үстүнөн бузуп баштады, а? Ооба. Вот лавы менен тосол берет экен. Boyun 1.60. Boyu kança? 1.62. 1.62 boyu menен туғандар. Нары бери озун каккылап бир бастырып коңчу, зардасын көрсөтүп. 1.62 boyu менен экен. Бол, кайта бериң. Алыс кетип калбаң. Буну качан тарбиялаңар, а? Мына 2 ай болду. 2 айдан бери минут атабыз. 2 айдан бери минут атасыңар. Такасы жок азыр, такалан элек. Куда каласа эми такалып атабыз. Жоош. Кичине 6-чы класста окуган неберем бар, ошо карайт. Ошо неме атат. Жакшы, жоош. Тактаңыз гана. Кабак кашын бир көрсөтөлүчү. 1.62 бою менен экен тугандар бул. Бою башы ушул. Кой бериңиз, козуңа бериңиз мына. Жаныбар. Мойындары туғандарына. Көкірегі. Тұяқтары. Таптаза, тик тұяқтар. Болды. Арқан тізелері туғандарына. Тұяқтарын көрілі. Түз бастырып қоңшы. Сатқаған көрілі шықана. Бері қайрап қойың болды. Көкірегі башын көрілі. Өткізіп қойың ішіне. Дағы толық үйренілі екен да, дағы тарбиялаш керек екен да? Тарбиялаш керек, миниш керек бұны. Алыс, ең? Алыс. Өйде ылдыйға миниш керек. Жүкке, башқаға жүк артқанға жоош. Бұл. Жақсы. Қанша да сауа бұл? Болса дағы насып қылсын. Біз 200 да одағыз, жақыны. Біз алығы 300 дейіз. 200 алған адамдағы сүйінсін. Бізге рахматын айтсын біз. 200-250? 200 баса болады. 200 баса болады? Болшы, отырабыз бұл. Болды. Точкасы дең? Алыстан келсе жөнкасына қойып береміз. Болды. Тосатты болшы, арқа жағында. 250-300 деп қинабайын дейді. Болар жері 200 дейді оғым. Екінші атты баштайланды оға? Бұны бір орнына айлантырып қойын нары бері. Bir жағы меспе ауа бол, bir жақ меспе? Екі жағы бірдейлі бі? Бірдейлі. Ла кәмін екені туғандар, 2 ай болды үйреткенді. О, 5 жылдызын көрсет бар. 5 жылдыз емчігі қалды. 5 жылдыз номырлы бұны. Номыр емчігі. Абакан бұл, а? Абакан. 5 жылдыз. Ені бар, 5 жылдыз. Ені бар, 5 жылдызына. Болды. Амынаға туғандар. Екінші атты аштарық туғандар. Ау, екінші ат бойынша мағлумат берерің ема? Бұлат bir ülkeler var ile işe düştü. Tayinde algan. Bazargon'dan atı. Bazargon'dan. Ülkem gelin alıp, bir cuma oldu gelin alıp gelin. Alıp kaçıp gelirken, bu zarık. Bizi sat ver dedi. Sat tutağız. Da kalasa. Kim alsa da rahmetini aytat. Olay verse? Dakanın uğruğundan. Dakanın uğruğundan deyin? Dakanın uğruğundan. Çaşı kaç oldu o bunu? Canası. Çaşı eken ha? Çaşı ekeni bilmiyorum. Bunun ne? Darbuzu jarıldı o? Darbuzu jarıldı. Ulaktaga çağıp gördük. Aşırıp gördük. Aşkandan komşun at jetmeydi. Cügürat. Ulakın girişinde
Garantiya. Eğer de ulak jakmasa başka atты kaytarıp kelebesiniz biz. Oldu. Garantiya ulak. Ulan garantiya deň. Жаңасы жашы. Kaşka alınır köşedeyin toğanlar. Boyu kaça çıkadı gene o bunun? 1.60. Boyu 1.60 ha? 1.60 dep var. Şaşcan ağası toğanlar. Kulakları cuk eken de canlarının. Boyunların görülü. Arka jağın görülü. Oradan narı vurup koymuş kana. Bağırat koymuş. Ulan aşkanda at çetmeydi. Aşağıda at çetmeydi. Atıp liboy toçka, liboy kulağına jaraydı. Garantiya. Ha bunun önerilerini aytın hem bu. Tiştep, tevip. Tiştep, tevip yok. Analar yok bu? Yok. Taka, joş. Kiçene biz yok da gelin kara öğret. Cem dillet, başkalar. Joş. Başkan turanğa. İçken çekeni kanda içken çekeni hava? İçken çekeni taza, jakşı. Eğer de bir kültüasa tarkısı hem tartar. Jasında tatkızıp üretip koy. Ha jakşı. Joş, jakşı. Kaşlat avı tırmat avı? Tırmat at, jakşı. Ha jakşı gelen. Tuyaktarını mı götürüp koyna tuyaktarına? Ulağı tamay kuda kalasa bunun. Azza, arabaya, tamay. Mana toğanları. Dakanın nurgunan eken bu. Tuyaktarını, zelerin görüp bile. Arqara tüz bastırıp olmuş şu şatkağımır görelişi. Şöyle astırırın bu oldu. Beri gayrap koyalım. O bunga kança sıra atağız hem o? Yeme bizge öyde aytıp attı tormuz kılıp alarmandı da tormuz kılıp çıkaracak. 250 akça bolsa bolat. 250. Bizge rahmatını aytat. 250 mi? Kançamsa kemi dağı var mı? Yok. Kemi yok bunun. Bir sorun eğer de yakın yerde olsa bir sorun alamın. Ha boldu. Ha boldu. Ha boldu. Jakşı adam olsa alıp rahmatını aytat. Kesti dakan urvanan bu başka buranın kolda çıksa bunu 500-600 değil. Ha canım. Taza dakan nurgunan eken toğanlar emna. Çağ kör alsın. Kuda kalsa dağı bu jonorat da yürü koysa. Jonorat da. Cangaç. Jonorat. Söğük buzat dağı. Ulan aşkanda at jetmek gördü bunu. O talaşkanlar köp. Biroq biz birinci yol koyuşuz. Ha boldu. 250 ming toğanlar. 250 ming biz alıge. Bolar jer eken. 300-400 deyiz. Oldu. Sağıp görüp alasız. Kuda kalasa jakşı. Bize yine yaş varıp kaldı. Ulak çapayız. Ulak da puturat. Kuda kalasa tarbiyelep palvandarga şuna jakşatlar öz yüzde kalsın. Öz yüzde göğüse jakşı. Çetke götür be. Ova. Özbekistan'a ötüp kalıp bunun urukları var. Jakşatlar den. Jakşatlar. Ha şunday eken meke toğanlar. 1.60 boyu menen жаңасы. Dakan nurugu 250 ming so'm ekan.